Shalom dihita salhutna damang dainang ngoliate madituhatta ala tatong dopehita di bagasan pangaramotiona tari parhita tu arina tiur ima ari sadarion atong adorang sotaudutia kolota namaragam cumulo mahita tumangihon hata ni debata asatung tau hita patupahon lomo nirokan ni debata alay cumulo mahita martangiang Maulia tema Tuhan diasi do tolong ni roham nasuha-suha tentotong di bagasan gulu nami totong bersauliu kami hosahang guluan jala di patari parhohami mamulus arina holum kebebui kami Tuhan tolhas tu ari sadarion jala naing huduti hami kaulon nami nama ragam saya totong tiup ma tangan nami jala rapoko mahami Tuhan laho mangalaka di bagasan pengajar Indonesia totim to di parabadia mahami asa bui hami patupahon hobartulomo ni roham tarlumubi mahatami do kurajumi hami naikon patiuhon roha dot pikiran nami manugu-nugu hami tu dalan lomo ni roham ala nititikin aleheton na yung tumangihon hatami mahami pagkulingi mahami saat di homa daging dot to dinami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hata ni dibata dihita di ari sadarion imadenit do sian buku Markus 10 ayat 10 songonon ma didok. Hosoman ni halak saluhut na dohamu ala ni kuwarhu. Alay na manahan ro di ujung na ido baluon na ido sahatna. Damang dainang nang sudi akka haanggi nang akanakon nami sekolah minggu mulu sayro hamolon si taunon dohot parukilon dingolu ni hita jolma aha matagamon masa tahe bodo tagamon gudang na masa adong do na madabutu padilian adong na merasa pojot pakilalaan na bobos, mabiyar, bobonosan, godoron, lomos jalamago pakirimon na. Laos adong musedo sebagian gabi stres. Ditadikon keluarga na ulon na, laho tuhaguguon do kotagulapon na di portibion. Sipulna na yung dohonon gudang dang manahan, laho mangadupi ang kapanosak ni hamoloni. Hapehatan ni debata maddo na manahan sa hatro di ujung na. Manahan na marlapatan ditugi ko duhita untuk kuat, tabah, tekun, sabar. Hot di na mga dupi sudi galubang ni ngolo. Manang sungod dia pe galubangi balga geleng. Alaylos ditugi ko duhita ikon manahad do hape laho mga dupi salhut na. Alani naing mahita totong marsigatong, marhaposan, marhaporusan, jala marpakirimon holan tu di bata. Ay holan iba na do natukpa luahok kita. So tung ulo kita madabu, tubagasan padilian. Jala maluwa kita siyan pakirimon. Maluwa kita siyan pagkaporsyaw na sa idunganan ni debata duhita. Urupan na duhita di tonga-tonga niya kahamoloni. Jalalaos di dokdo ay mulo dang manaha kita. Sa sitong na dang jupa hapi haluaw ni bagasan hadiyota. Alaholan tuak ka na manaha do dapot haluaw. Di pasahat Tuhan Jesus do jamiton tuak kasisiyan na didok. Hosoman ni halak sa luhut na duhamu ala ni guarhu. Alay na manakan ro di ujung na ido paluon na. Tutu na marlapata doi. Udang do tantangan. Hamaulon. Dohot parukilon. Naiko dia dopi akasisian ni Tuhani. Laku mangulakon barita nuli. Masa do hapariron. Ay di dokdo. Pasahaton na do akasisian tululuan na gudang. Tujulo ni rapot hudiya. Asa dilisingi pajong-jongon na tujulo ni panguhum. Dohot akaraja asa uhuman na. Sudi masay amang inang. Tutu alaguar ni Tuhani. Akahapariron
ikon ayon niya kasisiyanido. Jalanong nga dilubahok kiyan, asatong unang tarsonggot tita. Unang godoron mabiyar marsahit lahu mga dupi salhut na. Alay, asarade, jalamanakan sisiyani, ay nainjupang nasida haluaw ni. Mulumadeli jala sumurut di ulaon baritanaw li ala si taonon, dang jupang haluaw ni. Na mangikot, di na mga dopi hapariron, asa unang membela diri, marpangusadi at tuhadidon na. Alay, na hindi tugihod do hita marpos ni Roka to di bata. Ay to di bataro na madungan hita, na mga jari hita lahu mga dupi sa luhod na. Dang pola bilaon dirita. Ala to di bataro, na mimbila man ang mangudihok kita. Ito nga to nga niya kapanosak ni Hamolo ni. Urupa ni batado hita marhite to di na. Lehonon na tuhita bisuk. Laho manuhuk aka nadukduk di bagasan nguluta. Ala niya manginang marhiti trupukon semangat mahita. Asa manahan mahita taingot ma di batado haluaon say narupan na duhita debitaw hita marhamonangan laho papatarhon dohot pasauton ulaon o Bartolomo ni Roka ni debata amin martangiang mahita. Mauliati Tuhan dihatam na kutangihok kami. Urupi mahami tutu. Asabuy hami manahan. Ditongatongan niya ka hamaulon. Mga sakon huasong. Balua mahami. Salasay patar matutong hatigoran mo. Urupi mahami Tuhan. Dungani hami totong di bagasan pangajarin to dimto di parbadia. Asa totong pulin sudi ak kaulon nami ro hadot pikiran nami. Jala saylo mo ni rohamman na totong. Uhari kotok kami di bagasan gulo nami. Say pataw mahami. Gabi parhalado ama ina. Na marsahala. Dito nga to nga ni pajuwom mo di hami kanup marsada-sada. Jala hatam matotong. Napadirhon ro hadot pikiran nami. Asa totong sa urdot ngulo nami ho Bartolomo ni Roham. Pasu-pasum matuhan na majuluani sudi ulaw nami asa tuk di hami gugudo tay pason tarlumobi malas ni Roha dohot dami na siya ko'y tujuluanon. Atong tuho mahupasat tami daging doto dinami rap dohos sudi ak kadungan nami. Sudi ak keluarga si Solkot, sudi ak karuas ni Kuriam. Akan amarsahit Tuhan, na subuhi tarpajojor hami, say homa padaw ni niya kasahit, asa tungkisar pakilalan na sida, malua sa hitisyan pamatang niya karuas ni Kuriam. Suang-so niya kanamarsak, say daw masyan akapadilian, o managabi pangapuli na sumurong, patukon gugo din na sida, marsi hohot di bagasan hapur siyaon hot pakirimon dito nga ni panosak ni Hamolo ni atong pardusa na gudang duhami sa matutong dusa nami mga sakon asido tolong ni Rohami duhami mangidoy sa isaut matutong lomo ni Roham di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami martangiak kami tuho mauliate madiko amen. Marede mahita.
rap madok mahita di tangiang hatopatay. Ali ama nami na di bonagijang. Say pinarbadia maguarmo. Say ro maharejonmo. Say saut malomo ni roham di banu tongoon songon na di banu agijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami to gihon tu pangucunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hodo na punah rejaon. Dohot tagugoon. Rodi hasangapon sa liling na. Amen asin rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohan ni Debata Ama. Dohot parsoran ito di parbadia ma. Natotong madungani iton sa luhut na. Amen.